twongeye kubaha ikaze mu makuru muri aya masaha yamuriye kubana Mitewutserike. Ingingo z'ingenzi tubuze kugenderaho ndizi zikurikira. Ihuriro AFC M23 yasohoye itangazo yuko bagiye kurekura umujyi wa Uvira. Nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishizeho igitutu kuri AFC M23 yemeye ko rigiye kurekura Uvira. Mu itangazo yashize hanze na AFC M23 yavuze ko yemeye kurekura Uvira kugira ngo bubahirize amasezerano basinye ya Doha, ndetse no guhereza umwanya Leta ya Kongo kugira ngo bubahirize amasezerano. Yakomeje ivuga ko ivuye mu Uvira ku bushake bwayo kugira ngo iheze amahirwe menshi amasezerano ya Doha, ndetse nk'uko byasabwe n'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru dukesha ikinyamakuru Al Jazeera avuga ko nubwo AFC yasohoye itangazo mu bigaragara itararekura umujyi wa Uvira, ivuga ko ibikorwa byakomeje gukorwa nk'uko bikorwa. Leta y'u Burundi yumvikanye na AFC M23 barekura abaturage barataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Nyuma yuko AFC M23 ifashe umujyi wa Uvira uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habayeho kumvikana barekura abaturage b'Abarundi. Abo baturage bari bamaze iminsi 5 ku ruhande rwa DRC bakaba batashye mu gihugu cyabo. Nubwo habayeho kumvikana ariko imipaka iracyafunze, yari yafunguwe by'agateganyo.